Lem baş guftarın Aziziye podcast kurdiye Emirul Ahmedi Cardin Civiyan Damasya podcastleri jinde me Khayran Aburiya le velet kirtes Khayran Aburiya le velet vekil kunji dizanın bandora xo heri zede le serjin u zarokan dike ew qas zede bandor kiriye ku li gor daniyan sedi heşte jin ne karin bigejin napkinin tendrusi ango ne karin bigejin peda li ser ve mijare mi rawestin hevalê min rojnameger hene li demin beril Rozerin, Dilek û Rabia em li ser vê mijarê baxibin. Mijareke girîng ji bo me ji ber ku li Kurdistanê jî gelek jin nekarin bigêjin vê peda hîjenîk. Em li ser wî baxibin û bandoreke şewa li ser jina dike em li ser wê rawestin. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Rozerin tu xwazî çi bêjî ser vê mijarê min tek dest pê bikin bi serî de. Belê, dem baş waram ji bo guhdarên me. Yek mijareke gelekî bi esasê xwe gelekî dûr û dirêj e. Lê ez dixwazim destpêkê de van tiştan bêjim. Yani jinên ku pedan bi kar nayînin nexweşiyên wek enfeksiyona bi wan re derdikevin. Ji ber vê yekê gerek bi esasê xwe de herkes bigêje pedan wek babayekî bêpere gerek jin pedan bistênin. û ji xeynî wê dixwazim behsa çi bikim mesela gava em li dinyayê dinêrin yani mînakên bawayî çawa bêjim yani pet gelek deran bêpere belav dikin û gava em van welatan dimêzênin kesên ku van biryara didin ne mêrin jinin li Tirkiyeyê kesên ku van biryara didin piranî mêrin yani mêr nikarin wek jinan fêm bikin gerek ji bo van biryaran jin biryara bidin. Servet xwazineke rawestin tiştekê balkêş te got gelek welatan êdî bêperete belav kirin. Li Tirkiyeyê jî piştî ku ev qeyran nêzîkî saleke sal û nîv e piştî korona belav bûşin de qeyraneke mezin li dinyayê belav bû lê bandora xwe li ser Tirkiyeyê kir. Gelek jin ji wê rojê ve pişt re êdî nekarin ji xwe re napkirê tenduristî em dibêjin lê pede navê em bêşeklê bi nav bikin nekarin bi rehetî bigêjin ji ber ku buhayê wan geleke zêdetir bûye kes nekarin bikire. Yani li gorî amaran dibêjin di nava salekê de sedî pêncî buha bûye. Ev tê çi watê ev tê mesela tişteke 10 lîreye be derketî pêncî 6 lîreyî. Gelek kes taybet li Kurdistanê em dijîn gelek kes nikar vê tiştê bikire. û gelek kesî ku nekir jî wekî te janî ziman nexweşî li wan derdikeve. Derdora me jî vê mînakeyê gelek jin nekarin xwe bigîjin tiştê ku hîjenîk tiştê ku ji wan lazim e. Zarok jî wîsanê taybetî jî divê li dibistana bê belav kirin û kesên ku perê wan tune be ango xizan bin dewlet wan belav bike lê li Tirkiyeyê min xabin tişteke bî rengî tune ye. Piştî gundan yani ne em dîsa em hemû kar dikin li şoxulên em perê xwe qezenç dikin em mîso yani piçekî kanun bigînin kanun bikirin ya dîsa em lê dinêrim ez dîm ancak kîcanê yine evet yine erzan ez vî bikirim. Lê mesela il gundan jin ekol destim mêran nerin zarok yani hemlik qet nikon hani bigînin vatiştan yani nikanın bigêjin bana mine ev gotî rozerin gotî ev jî li jinan nexweşî derdixe yani. Rastî Gülistan te got piştî pandemiyê kriz derket û buhayên pedan zêde bû berê nehat evqa ne dihat axaftin lê berê jî buhayê pedan ji xwe gelek bû niha ji ber ku zam li hemî tiştî hatiye perçî tê axaftin lê berê jî bi esasê xwe berê jî buhayê pedan gelek zêde bû. Dîsa jî piçekî erzan bû yani Bele rast e medikanın yani paketek mazlum bikirî lê niha nemedî dört û pênceh qetî yani daha tane diskan bikirî bele bele rast Li gund rew şewaya berî Gund mesela az gundê Suriye rûdinim
از نکامپن هرم سروجه یا جباجر هرمارم مثلا برای خارا هیدی از بیشم او فیدی دیگه اجی فیدی دیگه ama evkat çaretine az baba khara beşim babamı bebekere dime darne sürece ona darntin varga am kanun bekerin yekidinci yani az beşim ev mejara jina vedatire kat naya akaldın yani tane am jin runun serbakvın vane rasta herkes sıra serve mejare bakıve ev mafeki per khazaiye Podcast Kurdi qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Her parlamentoyu yani anitine rojavi bugün kalabe mücare bugün ve mücaretimle onun serziman belki tişteki vüsa çebe yani bir parabelamna ne sıcak piçeki arzem bu be yani mektep kanun balakın gundan kanun balakın yani yani bu mücadele ne mücadele tanıcının lider bujini hepsi edicini kon bana bıkırın yani parayı bana bir hesaba tümlükon para ders bana kabım ve amnunu konum bana gidin Perjinin de hepsi de division paçin kıncağın bu kartinin evdekin şunun van peydan bana bu kartinin. Aliye'den teşekkür edeceğiz. Ji pedan yani teşekkür ji bo jinan heri peyviste u teşekkür xwazaiye. Mafek insaniye hükümet ji ve perde kadeve digre. Yani veki ku lüks binav dike. Biyamın ev teşekkür heri balkeşe ve taybeti rojnameger li servet işte rojnamegerin jin li servet işte hol bibin. وام دنشي خود دا خافتنی خود رپورتاج خود به تشتی بین زمان اذا تشکل لوکسه له هر دری به بلاف کرن به پره به بلاف کرن و فیتا هری داخل کو هر کس کاره بگیجی خوب بگره قادبه تشتی هری لوکس نورمالde جوته گرتن لنا هاج پت گرتن سپر باکشه پشتی کو ev bu hayvan hat roje ve evjiket roje ve nahat ya khaftin li hatta na çen kesin zan gele kesin zan bi tişte lena hal lüks te binaf kirin ev şehri xarabe تیزانن کو جنک دمر خدا 11400 پدان بکارتینه یا امر خدا و ایران دنه ناوراج نین 12 سالی و 5 سالی ده جهر چار جنان یک کس پدان بکارتینه یعنی اف جیش خو اف دانه تنه بخو نشان ده کو مثلا گلک مثلا که گرینگه yani jibo be terebe belaf kirin de ve taybetine kel seri ravesne jibal ku rozeni ani zaman li gelek velatan neziki yanzda velatan ekwazanim li yanzda velatan be perete belaf kirin ha her daviji İskoçya bir yer ekeket ulu dibistana ce kamuye be pere belaf kena ha eri li gelek can be pere belaf ke de Türkiye ji bir yer ke bir rengi bigre jibo kujun qorahati bigejini vetişte لنها جبلی کو بریاری بگره هر روز زام تل سر به پیدا هر روز ام بزام را هشیار دمن هم لگل تشی خوارنی و لسر به تشی زام ته کس نکاره خو براحتی بگیجن و بکره مثلا امجی رابطه تگو دما کاز دشم د بریاری د دمین مزربه ارزان بگره به بوها بگیرم ارزان نکار مرو بکار بینه گله خراب ای بوها راستی هر روز بوها دبم مرو نکار بکره yani em de tişte de fikrin acaba ey kul gundjin ey kul dervet khabetin jinin kul nava jotkaret khabetin ew çde fikrin ew çawa xod gejine ew çde rewşedene em velzane rati rewşajna ha gerek xrabe nezin not liraya yani ev gelek zede ya beri asaleke mesela çilret silret bale sedi penci Ya zaman iyi yazın tabii yani tepne gamar edilmeyi ne tendürüstüye yani konuş ne hoşiş ve bugri مثلا پیدا شوره کرد اما از مثال چونی ویا فربوم adet kabı işte ki vargajı heye ve adet kabı 7 sal bere aslında derket diye ama az mesela 25 salime misali çunim az ferbum ku adet kabı
هيا من زاني Yani شنو بدا اره Tare disa Are, karbine, care şiye ki bu dikili. disa. اره Hiç tek bakar. اره سه 400 liraya ها تمام دسته جارا اره دکانی وای نه، بشو نه، نه هبه کاپ اره اره yani tev ne pet adet kabı hep heye tampon heye Böyle bama yani ya heri zedette bukartinin pede. بري لقون ذكارو بيجي جن برحتي فدانا سدك واز لقون استروجي من ام برحتي نهار كار بيجي ماركت هانو بقرن جبركو دبيجن فيتا فلان وبيبان ولقابو برشكيلن لغاغزان برشكيلن ددمرو لقون راه شوايه جن زارو خد كارم بيجي جن برحتي بيتشتي yani hin vargaya yani malbatı mede pür ev tane yani az hoşi kara dibejim yani vaçtaki pür doğala imkanın her bekirin deshada bunun malı ama jin hin feridikin yani avqas sal derbas biye avqas ser daxivin şoredikin vaçtaki doğala em dibejim ama hin nikarın herin rahati bekirin اره پوشت رش دکن ایچی وایی به وایی و شیرین یعنی و چتکی عیبه زار جوارگا Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. تشيك بيجم يخشار داري نكار بخول مثلا ده بستانا بلا بكه نابه نه ناي دولتي نابه اللي كار اللي شار داري بلا بكه بری کنید اري شهرداری كان كار شار داري بلا بكه بله بکی جنین کلو به داره بشغل کنید بله بکی نه کافه bir de evas sazıya jinan yani sazı ne de çede bejin cihe jinan yel dışarı darıydı jin bu kardıkın tedi bu jinan kardıkın evet kar mesela bir tişte organize bikun şarları bela bikun jinin kurmaya tabitin karın wan bela bike esas bu politikaya yani gerek serve politikaya çebe yani hükümet işte çebe ki minete götü yani hükümet serve politikaya çeki tamam bir kararını ko bela bu belki ama yani kadeve roke iş bese Juya heri problema heri mezun biyanı kadar yani lüks tebina fikrin ya tişik olsa xraf tişik olsa şu çav roza bina bike tişik olsa cihan nine yani hat lüks hat ya bina fikir undra ce lüks tecide yani kadeve jete girtin bijiber götüra kadeve şu kalkas bu haya be dolar zedre mesela biyamın problema heri mezun ev kuj pedan ev kadeve te girtin yani وکی لوکس بته بناف کرد. سدم آمده تشته کو هر روز بوهای و تریج بلند به. به دلار و اندکسیه و به بریارن که حکومت دیگره گاوین که حکومت آویزه باندرا خالصر و تشته که دلار چقدر بلند به وانتجی بلند به و هر روز ام به زمان هشیارده بند. مینا بانک ناوندی نها یک باسپوان داخست فایز داخست ام باندرا که هر زده ولی سر وانتجتان بگه. جبر کو خداوی و گریدایه وکی گله خواری کنم دیگرن وکی گله کتشی کنم دیگرن پد جویسی به بوها ببه بله جخو نها گله بوهای ویسی به دستی قط تدر بوهاتر ببه نها ام تجار به فکرم کنم بگیره بس به امین نگرن تشکر نمی بگیرن لجمع جمعه دما رجل کمیرا işte jin 4 rojdu ben az 3 rojdu ben 7 rojdu ben az kem be kartinin kefimin hoştu bezdi ben muhaydici az nakırım babeş işte hani heye Ya mişi vakiyate yani. Aji kepaşım ki yam dreş nabe geleki. هناك جن هنا مثلا دبي كيسته من هي جبو ve adet nabinin ev aslında nerede Yani işte ki nekhoşiye eri yani. ev nekhaşiye ki ama dari mesela pedva deneri ev bahaya dibin İşte eri rinde ez nabım işte kistemin hayerinde yani bu sanki işte ki kaçtık yani peş çabika bu kas eri jiboy bahaya eri hadi em bayıcı dedim yani derdore me havalemin
جوتن باید جوتن yani. Yani bu hay vat işte tabitti yani servet ravesin jibar kutuyu kejidi mehane parvekirni xuda ve tişte ani zaman rapora ku ve strave sayla parvekir de beje drama tişte ku her izede salane buha bunde pes ciddi tigre yani eftişte ku roşhaştı ve yani sedi haşte buha bu ya eftişte evet drama sale kede sedi haşte buha bu ya jibar ve ki yani bu boru sedi penci buha bu ya افتش وقتی یعنی ترکیه سده هشته جن نکاره خوب بگیجنه پدان جبر بوهابونا جن وزارک نکاره خوب بگیجنه پدان سده ما ویک یا سرکه بوهابونا ویه تگو کس ناین parlamentoyu hanitine daha parlamenteri CHP parlamenteri HDP ve mütişanitin roje parlamentoyu le çavaku peşniyaz dane daha man roje peşniyaz evalar kısına kabul nekirine paşa ve gerandine tevnati axafsin yani جبروی که امن هدا خبن لی انجام ناگره یعنی ترکیه مخابن حتی کو بریاره که بگرتن حتی ببجیه کرن گلکشن ها بلز پیدویان بتشتی هیه جبر کو خزانی الولاد هر روز چه کورتور دبه جسدی 16 milyon kez به موجه هر کیم یعنی عسکری جد خبت ترکیه کسی کار براحتی پد بگیره حتی کو پد بگیره زاری که خوره بز بگیره زاری که خوره تشت بگیره انگوش خوره چه مالی رازمیا خود بگیره جبر که پروبلما اره پروبلما هری مزن خزانیه و یادجی قادوه یادجی جند ve betir kapta serviste lejin geleke nani roje mikhab مثلا تم به پرشوره گر اما از دخوازم چکی هلکی سر psikoloji ev zarok 10 sali bile hide adet dibinin ev ne zanın ku çiyeji beri vay metin babun şorekir pere şorekir ama mesela az da fikrim beri medegot vaçto içteki pirmezine yani deki çto bebe hani az çok bu malumej hani ve hali pir bana ne kadar şöyle bakın yani baştaki pirmezine adet kan erikun aybe dike çtobe be az kera beşim hinci zari nezanın hene hani bari ev psikolojiye ev kuna dike heşi xadacı bakın vajı içteki pir zahmete tane bir zari kun heye yani meri de tırseye em hatın revşeki husaku hidi men psikoloji derek dani em tane bir ser pera ser kadeva işte ped baha bine em tane kanın vay şöyle bakın eri psikoloji mi bu rozen çek ne bici بله تبحثا تشتكى جالك جرينكر يعني طبي بهاي بدانجي جالك جرينجر تشتاكو تبحثي جالك جرينجر جالك يعني تبي رامن المكتبة قاوا çağ bejim من بري mezun bubun yani ortaokulu ما yani çend kez hatı bun lebehsa reglçiye gerek çava xab Paris'in rum çava pedam karbinin falan bu havayki derse ki da bunama belki evçiz bu havayki çava bejim yani belki em karın man zedetir bikin yani em havl bidin ku sistema mektebanda çekip guheri و به آوایی که پارچه کی درس کی ve çağı tebirimin ev dersi danama her yekime dipet jimere belav kere yani hatın meraçtaki dibejin işte vavaniye mera dibejin ama ve çağı ne paketek dedi her yeki ere de pet belav kerena talebe eri بله مج گلک آلیان ناپینا تندرستی آنگو پدان گردس جبر کو گلک شرمکی کو ام گلک روزنامه گل جنجی نالی پروبلم ادجی نکار خوب راحتی بگیجنی ویتشته م لسریوم راوسیان جبر کو هر روز بوهاد به و گلک اس راحتی نکار بگیجی ویتشته م وی گرت روزه و خود ماسه پادکستر جنده ام سری بجر راوستیان
سهیدارم کو قدر رابه لسروی و وکی یازده ولاتان ترکیه جی براحتی دی هر دری به بلاف کردن بپره کو هر جن راحتی بگیجه له هوی ام وسا یعنی انشالله چگو سچه به کو ام راحتی دی بگیجیم پدان جبر کو پدی هر جنی به هی و ما فکر خوزایه زور سپاس برین روزرین راویا انجام کردن انشالله جاره کردن روزه که خوش ام به هفرا بجبن ام گیشتن داوی برنامه خود گفتارن عزیز حتی برنامه کردن دم خوش پودکست کردی سدیکه جو podcastkurdی.com و همو پلتفرم پودکستان و دکارن نمی گفتار بکن